Ni mawatho meru maria merega kuhitukio na thairi ni President William Ruto kiumia kihituku na maria mambiririe kurutithio wira ni honge cia thirikari kuria riu mawatho meri gatagati ka mawatho manana morotetwo gukuruhanio na kwenda kwinyamaria Kenya. Umwe wa mawatho maria marehete wari mwari ni watho wa uhuthiri wa nenda cia kiriu uria wongereirwo magego na kuhe hinya wa kwinyamaria huthiri ya nenda aria thirikari yenda kwagagia. Umwe wa mahinya maria uhetwo ari gutharia kiria mundu andika nenda-ini undu mwe na kuhinga kana gutharia akaunti cia muhuthiri. Yale mambo ambao serikali ya Ruto inataka kufanya ni mambo ambao afuatani na katiba yetu. Wanataka kufunga midomo yetu tusije tukazungumuze yale ambao tunaona yanaendelea. Mushirithania munene wa hau kabere David MARAGA oya no muhoraniri wa giturwa kia president aiteka kuruta thirikari maheti akiuga riri nirio ikinya ria mbere ya gutunyukithia Kenya kihoto kiao gia kwiaria. How dare the executive and the National Assembly boldly betray the nation and our sovereign will. The amendments to the Computer Misuse and Cyber Crimes Act in essence seek to control and crush political dissent and protests in the guise of expanding protections from cyber criminals. Kurigana na MARAGA ni hida bururi uracoka ndumaini ya watho wa kuigioterwo rungu rwa President William Ruto. Riu MARAGA akiuga ati President Ruto ehithanirie na gikuo kia uria wari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga wikira mawatho maya thairi ndumaini kiumia kihituku. The addition of section 6JA to the Computer Misuse and the Cyber Crimes Act gives the National Computer Cyber Crimes Coordination Committee unconstitutional powers to issue directives to render a website or an app inaccessible for promoting, amongst other things, illegal activities. Oho mawatho maya no morotetwo magikuruhanio na kwaga kuero mawoni ma muingi na uiganu. Habunge kioroto na MARAGA akienda igoti ritikirie kwanirira ati mawatho maya matikinyanirie kuhuthika. Simply put, this unconstitutional committee can order the closure of any website, blog, mobile app, Facebook, X, TikTok, YouTube, or Instagram accounts for allegedly promoting illegal activities. This expansion of the powers glaringly lacks provisions for sufficient judicial oversight. Watho ũngĩ ũkũmithĩtio nĩ watho wa kwendia kwa honge cia thirikari kũrĩa rĩu rungu rwa watho ũyũ mwerũ minista wa Kenya ahetwo hinya wa kwendia kambuni cia thirikari. MARAGA akiuga thirikari na maafitha ayo marenda kwĩguna na indo cia mũingĩ. Wanataka kuuza mali ya wa Kenya kiolela, na mwishowe muangalie vizuri hayo mali hayatauzwa kwa watu wa mbali, ni wao watajiuzia wao wenyewe na wala ambao ni wasaidizi wao. Hadi nyaka TV letu lako ni Bataru wa Mwagi.